sawa na mwaka uzajya tutariye show. Nani Max kuri mikoro nk'ibisanzwe, akarimbo bakise Enjoy Jax After Diamond. Nubwo n'akazi kabaho katagira riske ubundi ni ibiza byo mu kazi, ibihombo, kuza kw'abajura bakakwibira ibintu ukoresha mu kazi, kuba inkongi y'umuriro yatwika ubucuruzi bwawe, ibihombo n'ibindi byinshi cyane. Ariko Wasafi iracyakora indirimbo nyinshi. Jax After Diamond Platnumz, Jade Max Entertainment ku bufatanye, Max umusobanuzi, mudasobwa mugasobanuye, agasobanuye kugeze kuri website, agasobanuye kageze kuri internet. Sawa Max kuri mikoro, dukomeza kubana mu busobanuro bw'indirimbo Enjoy. Aho uri hose wanezerwa bitewe n'uko ino ndirimbo ni nziza cyane. Jax afatanyije na Diamond. Reka dutanye indirimbo yacu tugenda, akaririmbo gasozera, ukanda subscribe, comment, share n'ibindi ngibyo. Jax After Diamond, impano nziza YouTube channel gakasokiyeho, mudasobwa mugasobanuye, agasobanuye kageze kuri website. Max kwifarashi, izina rya sina kwifarashi. Ariko reka dukomeze n'akaririmbo kacu. Ubundi nje no kwishimisha ngo uyu munsi acha tuniwaweke wazi. Reka mbibosobanurire byose kugira ngo mubimenye. Lalewewo burero turajya gushaka abanyamakuru. Uyu ni Jax uvuga atya. Ngo mukunzi baby uyu munsi reka tunezerwe, reka twishimishe. We uziko nubwo n'akazi katagira riske natwe twakishimisha. Igihe twahereye tuvuga muri studio, mana yanjye, nitwe tugira ibihombo abandi barabeshya. Niyo mpamvu izindi karashika zirya amafaranga y'abahungu zishaka gezanyubera kure. Twinezererwe ova. Ushaka gutera inkunga YouTube channel yacu ova 0722588361, kanda subscribe. Inkunga mbere ubundi ni ukudukunda. Kama kupenda tugiye mu rukundo. Uyu ni Diamond Platnumz ngo ubundi nakunda mama wanjye. Umva indirimbo. Tugiye mu kwikunda. Ngo ngene icyo nakura nta kindi ni ukwikunda jya ubwanjye. Kilicha pozo fahala kujana simba kumbe square. Ubundi Diamond yita simba. Simba ubundi mu giswahili mu Kinyarwanda bisobanuye intare. Simba intare y'Ubuhinde bamwita Salimani Khan, Tega muhitinzi. Intare yo Tanzania bamwita Diamond Platnumz. Jax After Diamond Platnumz. Max Jado Max kuri mikoro ni jewe. Sawa mubane nanjye muri indirimbo Jax After Diamond. Enjoy.
agasobanuye kageze kuri website ngo amafaranga yawe uyijyanire uyajyane nta ribi na tena tayico ndetse twakishimisha nta ribi wakaunti ni ya soma. Uyu munsi twakinezeza nta ribi, twagera wintera ibintu bimbabaza, wituma hari ibimbabaza. Reka tuvaze pozisiyo ubundi reka tube twihunze ibibabaza. Wituma hari ibimbabaza. Ya basi. Ndagukunda nta ribi. Jado Max Entertainment ku bufatanye Impano Society Becano agasobanuye kageze kuri website, Max agasobanuye kageze kuri internet. Aba DJ batanga umusanzu neza bahita bagura ibihangano byanjye. Hari abandi bana baba bashaka kugaragaza impano zabo basize comedy kuri YouTube channel yanjye Kids Comedy. Kanda subscribe. Wituma hari ibimbabaza. Iwoke nami pozeko. Kamscrize WhatsApp ku bufatanye Entertainment, Jado Max Entertainment. Sawa agasobanuye kasohotse kuri website. Diamond Platnumz afatanyije na Jax, Jado Max Entertainment ku bufatanye. Yes, na Max kuri mikoro.